Right, kamu beranak. Nanti saya mau kok. Rakari. Ini dah kira orang yang saudara. Akandipa. Burung ini. Mana wangu? Hah? Mana wangu? Wakati ndiye kuchaka. Mau yang ini. Dari ini ndaka mtile kwa. Ini dah tergar. Aduna mau mereka tu ni. Ini sama untuk nomor. Amsuri ya. Ini ndaka mtile acheku. Chu ya ti nyaya tu tahu. Nyaya ke ikan itu tahu nyaya aku kumbi. Ya apa mam. Saya di sini ada yang burung jadi burung. Ni, kasus ini ada dalam kas. Ini ayo. Ada kas, kasih mau mana mau. Apa? Ada yang ada dalam kas. Saya semua orang. Ini nggak mau nanya kayak ini. Harus kuona kuti jangan ika apa nak sebut ini semua kuasa. Sekarang kita bercisa. Sampai bercisa. Orang mesti begini. Sekarang orang mau. Ayo orang ini kan dah berulang mana? Ini berulang dah. Asal negara orang mana ini perlu kerja. Jadi kalau si kita berarti anak usaha naik. Itu dan sama dia abu mau punya apa pakai. Negara mau saya kita bukan cibung bukan wek. Sekarang tidak. Itu apa? Manunya apa belum dah sampai. Enggak jadi. Aku mau orang dah sudah kan sih nak jadi dah Ndichiri. Aku saya sana pasal. Orang bisa apa kayak? Kita ni Baba, magaina mana wei? Magasia mana wei? Ini nuno sumba bisu. Ayo. Itu tidak ada Nyari buah. Macam mana mesti nak buah? Martin ngerekera mana orang? Akan itu dia macam ayo. Story yang macam apa? Martin mesti nak gaya betul betul mana? Nak gaya mana orang buku? Cek. Ani mana orang ada buku dia baba. Ani itu gaya orang sumba bisu. Asyik kerja siapa? So dari dunia tu sana berada. Dalam setiap panu syarikat kamu sih. Ini bataturan aku yang displaced. Saya pernah displaced. Shoni sana familiar kayak. Ini yang kita kan nunggu pembahasan kan sempat lihat itu. Tapi kita mau cek apa itu. Kita semua mati. Maka question na sama 4. Ina da wuce wata motar yang gairi ko shi ne da yake. Saka ga mu excuse me ba mu yin ma tsoka. Daga saka yayi ko ne to fa ko tiye. Wasu dunya yayi na kunya saka. Duk ba ta as aina ma ku ya kuno. Sai ta fi zirana ba ki excuse ba pina mota. Ba ka ri desa mota ba aure ne. Mtu kama ni maji. Mama ndazo mmirira kama around. Chimfonera ngo tukwepa. Kusika wezi na ndiye baba zekuti atipete ngo ndiye ndio kuti uraweni. Akara mbaru ndakanda ndabuda. Tutasea muramba ile mukagara naye pamushaka tunaenda kile. Wezi mwana chefanya mmozo mpaka mwashati ili asema. Hiyo kama muramba unaona ndakara. Sasa mbatsire baba vaifana kutaurira mwana washo umaenda kumucheguti vaifana kuti mwana wangu tine nyaya newande kumusha muna adzivai venyu mukurukura nyaya yekudai nhasi ari pano padai
Zvinoza vakamutaura vachaziva kuti aZimbabwe kuyafana panhasi. Handiti ndima kuti fana kuchipa decision ndikuchitoramba muroora nekuti mimi mwana unyaramba kueku. Wapata kundonate zvakakwakarambo kuuya kuno asoka kuwa yorudi avate zvakakwakanyepera kutanzomuroro nepapo zvakutoda iwo kuti wangakwanise kuita sei nekuti inini zvese ndangochita aiwa ndokuwa bhuro asi ndotowakuwa bhuro ndokakuwa kuti hauchadiwa pamukuvavo ende kwamwe wacharamba kuti handiyondesaakuchachakuchezvakazizitwa akaramba muroora maani saka takuchezvinoziwa mawenani maenani vari muvabereki Baba usana vari amai uyai mama uye ndoba murume baba usana imba umweno abantu kungabeina abantu kungabeina kutaka kupocha kucho kuchane kutaka mukati wakapa akaramba kutaka saka kwati kutendesa abantu kutoka mari mwana unyanga kwa kuwa unyala kwa kuwe kuti mwana unyala achigare kuko wako Manje baba takucheza nini? Bakingo makango iyo bakabarorwe yakatanga niwo urusika unamwana naye mwana we sam dine ngombe na asi ngombe mwana 14 mwana kamuno badala kuna tena hiyo jo neno hizo hii tena hiyo tutoa hapa pamoja na sasa baba ndio sasa hivi nini waje ndio sasa hivi mrumo kwa sababu ya kuzungana ndio kana kutoka na nyeso unamuda ku Chende mrumo kana wamba mu Iya usunga sebanuka. Taitogara tese kukweva. Kapanazi. Ndoko nezvinhu zvangu. Saka ulaza kwekwe kwacho mutaro nomumako. Saka ulechi. Iye ndinga. Ngawe muzari vachira mukaenda kwekwa. Wakaita mziro wakamutevera kuti auye kupedza nyaya yemesina akaramba kuuya. Uchazowana nezvimwe uzowana kwa munhu anokuda. Uchakungoringe kuti kuwana otozoti chabata
kana murume achikuda anokutsvaka asi wasununguka wezi iwewe ukaramba ukabatikana zvaukaita zvichitikuidzira kuti uchanyangadzira musha mate zvako uchabva wane mavara asina kunaka munhu here kana achisiza munhu zvakanana kumberi asi unenge wasununguka muno chokwadi kuteerere kana chiri chokwadi chinonga baba kugukura tora gukura Baba ndaba. Tuya kuno. Advice ya kuto kana kudali. Mama kudakeza. Mungu. Kana hashida. Harambi kudura mama ndo baba. Kana aida mkazi wakani tukira fulani. Kule mwanani. Zvake dai dai kunongo watapisha wakapera no uyarada munhu wakaruna sei kumunhu mushinyatsoona kana inini ndoshumbura ndo zvatakutaurira tinotuma zvaiva izvi tumwana asi usimunhu unemo kusvika munonyaka tikati zvanaka anditi gadzirai mwana wenyu mimi auya tochi mukadzi wake hazvirambidzwe zvipachena ende dara hariamanise vanhu kuti ndaenda ichita Jemeza jeto muno muno ari muno. Sofa mnajua. Okay. Ndio kujiwa kana kwa kudari ndio kutaka chake ndio ndio mwana mimi mtipate. Kana mtaka kupata kufa hizi. Unatukupe. Mimi mwenyewe ndiye ndio. Aramba kwenda niko ndani. Tukupa yeye. Aiwa chitunga muno macho tukora date. Tukupa date ani. Nava September. Kadiri ndio kupewa September. Ndio August. September. Nditika. Right. Chinde ndivasana dara. Tembo atupewa September. Chenda. Mwana wa Mungu basi kuona kuti ndinda kamutoresa beti chitupanga. Atitendere kutaura kana sio kuita sisi. Mwana wa Mungu yake saka aiwa mwana wa madzimai yangu akana bhoko mwaka Makamtosa beti tigere. ndaona ndinda yakagara naye ane mota ati achita kuti zveshe uye kumba kunobva titi aiti zvamukadzi wakanobva kutaura iye pamuda kuda mukadzi wake kaa inomuziya chi nokupai zvinhu maizvizive ngaiwe ndaumusana kupai zvinhu maizvizive ngaiwe